Мөмөлөр, жашылчалар жана жер-жемиштер. Fruits, vegetables and berries. Фрукты, овощи и ягоды. Алма, apple, яблоко. Өрүк, apricot, абрикос. Банан, banana, банан. Дарбыз, watermelon, арбуз. Коон, melon, дыня. Шабдалы, peach, персик. Алмурут, ашпурт, груша. Жүзүм, grapes, виноград. Анар, pomegranate, гранат. Алча, cherry, черешня. Хурма, persimmon, хурма. Кокос, coconut, кокос. Ананас, pineapple, ананас. Киви, киви. Лимон, lemon, лимон. Апельсин, orange, апельсин. Бадыраң, cucumber, огурец. Томат, tomato, помидор. Сабиз, carrot, морковь. Пияз, onion, лук. Сарымсак, garlic, чеснок. Картошка, potato, картофель. Кызылча, beetroot, свекла. Калемпир, bell pepper, сладкий перец. Ачу, калемпир, hot chili pepper, острый чили перец. Жүгөрү, corn, коп, початок, кукуруза. Керем, капуста, cabbage, капуста. Ашкабак, pumpkin, тыква. Көкпияз, scallion, fresh green onion, зеленый лук. Ашкөк, dill, укроп. Петрушка, parsley, петрушка. Карагат, currant, смородина. Карамойл, blueberry, голубика, черника. Данкурай, raspberry, малина. Питая, dragon fruit, питая. Гуава, гуава. Джангак, walnut, кыргызский орех. Мисте, pistachio, фисташки. Фундук, hazelnut, фундук. Бадам, almond, миндаль. Арахис, peanut, земляной орех. Cashew, Мейис, raisins, изюм, сушеный виноград. Баргек, өрүккак, dried apricots, курага. Каражийде, dates, финики. 3 тил билүү бул азыркы замандын талабы. Урматтуу туугандар, эгерде чындап чыгарылыш жаккан болсо, анда баш бармагыңарды жогору багыттап, мыкты деген белгини басып бизге катталып кетиңиздер.